Leute. Heute fragen wir die Leute, ob sie gerne Döner oder Hamburger essen. Ein Hamburger. Döner oder Hamburger? Pizza. Pizza auch gut. Döner. Hamburger abi. Burger. Döner. Ja, Döner. Döner. Hamburger. Döner. 100% döner. Döner mi hamburger mi? Hamburger. Aynen. Gelin açın ya. Biz acık ya. Gelin açın burada dönerleri. Gel arkadaşlarımız. Sizin Germany, Almanya sadece açın çalışarsınız. Hamburger. Döner. Dankeschön. Hamburger. Döner. Hamburger. Ist klar. Hamburger. Chuck, ey. Frage stellen? Ich mag beide. Döner. Tee.